Pozdrav svima, danas na recenziji imamo Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Izvrstan mobitel za čak i realne pare, s obzirom da malo bolji mobitel košta preko 1000 eura. I danas imamo sasvim pristojan mobitel od 250 eura, naravno za hrvatsko tržište. Pa ajmo onda vidjeti kutiju, kako mobitel ima specifikacije i tako dalje i tako dalje. Kutija je, ajmo reći, pristojnog izgleda, ništa spektakularno, kutija po kutija. Međutim, nas zanima specifikacije od mobitela, tako da idemo najprije to proanalizirati. Mobitel ima ekran veličine 6,67 inča, točnije rezoluciju od 1080 x 2400 piksela, ima 64 megapiksela kameru, 6 GB RAM-a i najvažnije za nas korisnike je 5020 mAh baterija. Dual SIM je, teži 209 grama, na ekranu ima Gorilla Glass 5 zaštitu, koristi Android MIUI 11, 8. jezgrenji procesor Adreno 618. U ovom slučaju ja imam 128 GB memorije i 6 GB RAM. Snimao u 4K 30 fps, full rezolucija 3060 ili 120 fps i HD rezolucija u 960 fps. Prva kamera je 16 megapiksela te snima 1080 rezolucije 30 ili 120, odnosno od 30 do 120 fps. I to su ove osnovne specifikacije. Dalje idemo vidjeti kutiju. U kutiji naravno najprije dobijamo ovu malu kutiju koja se nalazi najprije iglica, zatim garancija i ostali papiri. I ja mislim da se čak ovdje i maskica nalazi. Dobijate ga u ovoj vrećici. U ostatku kutije nalazi se ovdje punjač, odnosno USB kabel, Type-C, brzi punjač, 30 W. Punjač nije standardnih dimenzija, nego je malo veći od običajnih, 30 W. Sa druge strane dobijamo i mobitel. I evo ga sami mobitel. Odnaprijed se nalazi kamera. I to je to što se tiče prvoga dijela. Ako ga okrenemo na bok, dobijamo znači ovdje gumbe za pojačavanje i smanjivanje, te imamo gumb za uključivanje i isključivanje, te otisak prsta koji ne radi baš najbolje. Mora vam biti 100% suh palac ili prst da bi to radilo donekle. Sa gornje strane imamo vjerovatno dva mikrofona.
sa donje strane imamo 3,5 mm USB Type-C mikrofon i zvučnik koji je dosta jak, ali je lako prigušljiv. I od pozadi imamo te 4 kamere, s tim da su 3 kamere, jedna za ukras, ali šta da se radi. I dolje imamo neke nebitne informacije, odnosno da je to dozvoljeno za Europsku uniju i da je to mobitel. Međutim, taj mobitel ima i svoje mane, a to je da fingerprint, odnosno čitač otiska prstiju nekad ne radi kao što se desilo u ovom slučaju sad, nego ga morate probuditi da bi radio. I s ove strane, inače mobitel ne šteka, niti ništa, evo ako uključimo Instagram, samo da mobilne podatke uključimo, ne znam, ako Facebook uključimo, on relativno solidno to prelistava. Ako idemo nazad, uključimo YouTube. YouTube je dosta teška aplikacija, isto dosta solidno, međutim ovo sad slabije odštava zbog novih interneta. Te ako već niste, pretplatite se na kanal Balkan Pro. Imate raznovrsnoga sadržaja, tako da naći će se svega pomalo. Međutim, mobitel radi solidno, ali kažem ima tih par nedostatka. Naprimjer, što ne radi nekad čitač otiska prsta. Dakle, još jedna stvar, ovdje u kontaktima ne možete spremiti kontakt ili uvesti sa SIM kartice ako niste prijavljeni putem e-maila. Tako da i svaki put kad izvadite SIM karticu, on će vam kopirati kontakte bez obzira što ste isključili sigurno onu kopiju i to sve, znači ne znam, po tom pitanju malo je mobitel lud, međutim šta da se radi, to mu je mana mu je čitač otiska prsta, mana mu je što nema optičku stabilizaciju i tako. Prva kamera ništa spektakularno, ali ok. Tako da, eto, to je bila recenzija Xiaomi Redmi Note 9 Pro. A sada ću vam pustiti neke snimke i slike slikano sa Xiaomi ovim konkretnim modelom. Pa vidite kamere, vidite detalje na kameri i to bi bilo to. Mi se vidimo u narednom klipu. Ćao! Naravno, ovo je i video sa kamerom od Redmi Note 9 Pro. Ako se krećemo, da nam fokusira na ovo. Fokus mu je skoro pa ajmo reći dobar, međutim čim se to zoomira to je jako loše, tako da to bi bilo to. Ujedno čujete i mikrofon, tako da